si vidjela što te nema na Cetine, da Banjake srpske vidiš kako gore pred Cetine. Imaš nešto vidjetno vođe kraljevski paromara, gdje smo mjesto izabrali za svijetlog gospodara. Što je bio u tuđini 70 puni ljeta, a danas mu na čipure tijelo čuva kuća sveta. Sine dođe da ga sreteš, prebije u bogomolju, a tebe je priziva i u volju i nevolju. Vi ste s kućom Petrovića prijatelji od davnina, kako tako zaboravi Crne Gore dičkog sina. Vladike te poštovaše da vaše ti prvo mjesto, ti počasno bješe lice na Cetinje slavni presto. Kad odoše Petrovići, kao da te bilo nije, što si ovo uradila, sve toga ti Vasilije. Sve to sluša bijela vila, na krila se diže stara, pa mrkome Crnogorcu ponosi to odgovara. Što vrijeđaš rane moje, zar ne znate, braćo mila, za nepuna 3 vijeka što sam jadna zapamtila. Da mi nije ništa bilo, no gledati teške muke gospodara Crne Gore svezanoga među Turke. Vladika je sveto lice, pa ga prati sreća stara, vaši mrki Crnogorci otkupiše gospodara. I Danilo sin Šćepanov prestolu se zdravo vrnu, u to turska sila krenu da zapali Goru Crnu. No vladika srete Turke pokraj Laza carevoga i dopade ljutirana usred boja krvavoga. Previla sam gospodara, on se vrati na bojište, s oštrom sabljom u rukama, to od njega zemlja ište. Da pred vojskom bude prvi kao junak, da se bori i ko vlada Crne Gore, da državu svoju stvori. No je mene Crnogorci opisati nemoguće, sve vrline i junaštvo Petrovića slavne kuće. Kad se sjetim Petra prvog na Krusima šta uradi, gdje silnoga pašu sretne tursku vojsku iskomadi. I tada je bušatlija krvav Crnu Goru proša, ali s glavom bez tijela kod Orlova krša doša. Gdje nad pašom Gavranovi izvršiše opijelo, a na kruse ostade mu krv prosuta i tijelo.
Vladika se Petar stari na ostrogu hrabro bori i ne pušti život sveti, sila turska da izgori. Pa veliki Bonaparte od Petrove vojske bježi, o ljuti je vitezova Francuzu se kosa ježi. Predstavi se Petar prvi, svoju dušu Bogu dade, a na presto Crne Gore došao je Tomovrade. Za 20 puni ljeta gospodar je zemlje bio, sa ljepotom i saznanjem vas je svije zadivio. Pred vladikom Crne Gore nesreća se ispriječi, napade ga bolest teška od koje se ne liječi. U najljepše svoje dane rade smije promijeni, a Danilo gospodara na prestolu zamijeni. Bješe dobar kao voda, no je ima narav vruću, i to mu je uzrok bio što iskopa svoju kuću. Nikoli je ostavio slavni presto Crne Gore i manastir na Cetinje Petra prvog Svete Dvore. Da ga čuva i poštuje ko zenicu oka svoga, a sad ću vi dalje reći što je bilo iza toga. Gledala sam iz oblaka boj na ravnom Vučjem dolu, kad Nikola Mirkov trže iz korica sablju golu. A Zelenko pod njim vrišti i preskače mrtve Turke, a ja gledam gospodara, krvave mu obje ruke. Ali mnogo prošlo nije, Muhtar bježi put bileće, Selim Paša u krv leži, na braću se ne okreće. A od njega malo dolje Osman Paša svezan stoji, vidi Peka Pavlovića ranjenike svoje broji. Leprša se krstaš barjak, stojo zlatni satkan žica, bješe cio izrešetan od kuršuma i varnica. Pa je krozanj toga dana, kažu krvav vjetar duva, a danas ga na Cetinje crnogorska straža čuva. Istina je ovo, znajte, knjaz Nikola šta uradi, kad veliku tursku silu na ostrogu iznenadi. Ko je skinuo turski barjak sa bedema od Nikšića, njega skide car junaka, ruka kuće Petrovića. Ja se sjećam Ušovića kao da je bilo juče, kad predade gospodaru od Nikšića grada ključe. Tada knjaže s vojskom krenu pokraj hladne vode zete i glavicu s pušku uze na krvave bajunete. Gledala sam kad pođoše crnogorske jedinice da posjete tvrdi bedem gdje su kosti Gojkovice. A pred njima gospodara stopovima skadar tuče, prepade se Esad Paša i preda mu grada ključe. Od oba dva ova grada stoje
se ključi na Cetinje, čuvaju i Crnogorci kao krila od Cetine. I zato ga malo stade princip ruke okrvavi, Crnoj Gori Srbija Austrija rat objavi. Njemačka joj pomoć dade, ratnu spremu i armiju, osvojiše s mnogo krvi Crnu Goru i Srbiju. A kralj hoće da napusti rodnu Grudu i Cetinje i čuveni presta stari manastire i svetinje. A ja korim gospodara što Švabama presto dade, što junački ne pogibe na vratima od hiljade. Star je bio, a znao je da se jednom rijet mora, na grob bi mu donijela slavni vijenac od lovora. No otide u tuđinu, a ja ostana komove, oplakuje Crnu Goru i njezine sokolove. Da je srce od kamena prepuklo bi od bolova, kad se sjeti koliko je izginulo vitezova. Pa koliko vitezova u krvavu dugu pade, nagradivši na Skadar na Mojkova zasejade. Koliko nam braće osta kroz gudure Albanije, tijem znadi broja nema što grobnica plava krije. Kad sve ovo vila reče, savi krila i ramena i otide da odmara u pećinu od kamena. Crnogorac put Cetinja da Badnjake sve te stiče, na ognjište Petrovića gdje junačka Lozanice. Pod koji se krov rodiše velikani i pjesnici, sad u zdravlje doviđenja crnogorski besmrtnici.